ubu ntumbona cyane siyo ndishaje amasaha uramenya ko gishasha cinjiye amasaha ni mabi mu bisanzwe amasaha y'akazi ni mabi kugira ndakubona biragoye mugiye abari fungurwa baba bamaze kuzibona reka sha Resha raje ukuzurambona numere nk'abandi ngaho je kwanza ari kintu ngomba ndakubaza mwebwe abakobwa bigira ngo murazi ubwenge bwinshi je ngomba ndaba ubwenge bwanyu buri none tugishe ko uyu mwana wa mabuja w'umuhungu uyu nyambari Jabiri ni Sabi uyu muhungu arakomeye uyu warakomeye mbere washaka uwundi yarize amashuri araheza ajya kwiyongera amashuri yo mu buraya bajya abanyaburaya nibo bamuroze abanyaburaya nibo bamuroze uyu ukwere uravye urya mukobwa nyambari Kisa wamaze kumubona wewe Chris ujya musheri wewe wamaze kumubona yera namubona nandi nyama ya jengara zigi atayizibura wewe uko Imana yamuremye wewe uramubona wewe ndamubona ameze neza none bamukambira ngo arakomeye ukuri nakomeye ujya muhungu urazomuraba neza nakomeye icyo mu majyo ujya mukobwa ego kwe nawe urifuza Chris ubona ari level yiwawe wewe icyo mu wewe ni level ya Chris wewe bisabiki genda komeye gusumba ujya genda komeye gusumba uyu muhungu ego mama uyu muhungu mbona byinshi kwe byinshi byiki wifuza Chris urazi yaba nka wewe umeze nk'ujya Chris wewe batwara amaze guhiga ego kwe irevo yawe yo tena rumuyaya nawe yarumuboye urakumva ndakubwiye je nkora mu gikoni muga nzorongorwa n'umuzungu wewe ego mama apana umuzungu nyambara umuzamu w'umutwa umuzungu w'umutwa urasuzugurana ko kurandabona je ari level yiwawe ngo nuko uri umuzamu nanjye nkaba umukozi wo mu gikoni urazi Kisa kwanza ndamuraba n'urucungwa ruhiye ego Chris ameze rushajije no rushaka iki amukambira ngo umuhungu arakomeye uzofumira amate gusa umurara gusa nta kiri uyu usanga baramwishe baje bazungu baragiye kwiga abatuzanira igisati gusa ariko niko urazi ko Jamil umwe usihari urabona ko rero utagiye sihari ujya baramwishe haguma azana ibikado haguma ahura amahoro umwanya wose aguma ari ngaha agumaza aza atarande vuba muhaye hari igihe atamusangaho hari igihe amusangaho akamusuzugura sinzi ibyo ujya mukobwa kwe nta n'umunsi n'umwe arazana amakado ngo bayatore cyangwa ngo amusangeho nyambare Jabiri mugari waho usanga umuhungu adakomeye kwe mama ngo nakomeye tuze tumurabe neza uyu erega abanyabura batwononera intwari uraze abo umwe nabo bakundwa n'abajya abagore bangana bajya basista bangana kujya usanga agiye kuzana akana ataco kimaze agasweswe ngo nakadaga ngira niyo guyi turi ngaha Jesse akazi kigenda rero sakuza wazimisi yose wamaze gukoropa kazi bari kugiye ngomba kumesura kace ngaha ngendesha sorry okay allo Nima Kecil Jamil kwanza cyangwa ndashaka kugushimira ko mwaje hano muhira nibisanzwe bigema umva amahoro yego ni by'agaciro kuko ni ibintu nifuje igihe kirekire cyane kandi uyu munsi nakwiteguye kabisa
natetse ibintu byose. Halo mama, ibintu birashushe. Emye we aho wicaye gira amahoro. Kisra na Jamil ni umunezero udasanzwe. Mama Kisra urazi ukuntu asa, yo nikiyo cibereye aho vrema, umenga ni umwarabukazi ntiworaba. Nawe brother wanje yaronse kabisa, yaronse umwarabukazi. Mama burya bwira wowe twari dufise tugiye kuroga abazungukazi. Mama urazi nubu nje kuri telefone bari muri saba bariko baraganira ibintu biraryoshe. Hewe yadutegurira ibyo bintu mama, bijya tutora turya. Nabisanze ngaho, ahubwo rindira ninaraho ndashaka kuzana bukera Inyama, samake, umuceri. Malereza magiye burya esitoma yiwanje ifite ikibazo cyane. Yesi nkunda kujya buri kujya ngo njye nk'ibyo byose waneguye ngo bikiniki. None nawe nabiteguriye nde? Ndibaza wakengana basukagiyeho bikeya ariko kabirya. Sibyo? Naco kizima ndi kumwe na mushikanje arajya arafungura ntubona byibusha kubera ifungo kabisa, arajya afite appetit dasanzwe. Ariko mama Jamil aguma yihinduza ko adashaka kurya ibije kurya byiza Kisra duteguriye. Ibyo nibyo biko birambabaza no kuri. Rindira nitwashika ngaho ndaza kukubwira ibyo yagize byose turi kumwe na Kisra. Hama mama bye, we byose turaza kubivugana nashika muhira. Ahubwo reka ngende ibirori ntibindengane ndaho ukuntu bariko baravuga. Yo mana uraho araryoshe kuraba. Appetit z'abantu batatu. Gusa nari mfite ikindi kibazo nshaka kubaza. Ni ukubera iki gihe cyose nkwandikiye message utansubiza? Ikindi cya kabiri, niba usubije urateba cyane kandi atari njye ntangoye kuguhamagara, wowe ntashobora kwikiriza, mba ndi kukubangamira basi mbimenye. Kisra ariko genda gutahura kuba uvuga uko. Gusa icyo wamenya ni uko ubonye ntebye kwishura muri message kenshi mba ndi mu kazi kenshi cyane. Hari amadosiye menshi cyane ndi ndakurikirana. Rero umwanya ujya muri telefone kwishura ama message umbana muto gose kandi bujya si wewe wenyine. Abantu benshi barakunda kubimbwira, benshi barakunda kumbwira Jamil kuta twishura. Hari igihe ushobora kubonekera message ugasanga ndayuguriye gusa juste ndi nko mu nama ndiko ndavuga n'abantu amangura message kuko nabandi concentré kuri telefone nkaca ndabyibagira. Niyo mpamvu kenshi usanga rero nishura message ntebye ari ibintu nk'ibyo. Sino niwe yumve nabi bivana n'akazi, bivana n'ububize abantu baba bafise. Ariko ndizera ko iminsi iri imbere bizogenda neza kuko akazi kari kukagabanuka. Ni uzi ikintu kimwe kuvuga urabizi ko ngukunda kandi kubizi cyane. Ndumva umwanya w'umuntu ugukunda naho wamuha iminota 2 byonyine nkumva ijwi ryawe birabihagije. Biriya bintu nkorera ntabwo ari byiza kandi birambabaza. Ndagusabye nk'uko ubizi ko ngukunda basi njye umwanya mutoya. Ndabyumva kandi I'm sorry, gusa wumve yuko kenshi biba bituma n'akazi, ariko twizere ko iminsi imbere bizofata umurongo, sibyo? Nta kibazo. Wanze kurya ariko okay, ntacyo. Anyway ndabira akaguru k'inkoko. Akaguru gusa n'udufiriti birangije. Hama ucyo amagara umushikanje kumbure yazivu ya
hariyo umuntu ariko aratuzanira akajagari bijya kunzeya ibintu byo kureba amahera kariha nta bintu vy'amenyo witwa kindanangu aragora cyane umuntu agora namukuremo kuko haba hariho abandi barondera ibibanza kuramo ingorane gusa n'umuntu yashakubwira walayi akambwira ibibazo byiwe muhira sinagenda numva arakubwira ibyo bintu birashoboka kuko jewe nitahire rero umbwiye ibintu bya walayi kabiri gatatu ariko wapi ibyo tubonanye ashitane ntabura impamvu ntabura aho rero aho n'umuryohe aguma ari muri icyo naburya amaze kubona ko umutima woroshe ubu muri gutaha aha hinduka nyene ejo watashe utegereje sinzi amezi sawa rero ejo natashe neza ejo navuye mu rubanza ntevye sinafunguye no ngaha byageze gute nashitse ndyama hewe byari ibintu biryoshe ndakubwiye nani waze gutanga imanza naragiye ngaho onge ndaraba ubwenge buragenda ivyiyumviro bitangura kwimuka ntangura kwiyumvira ati na Jamil wanje hajya imbere ibintu bimeze gutara amavuta yo Sylvia yarishituye nibone bumaza kwabandi umutima warandira nako vyaryoshye ariko nabwiye byari biryoshye nashiye ntangura kwiyumvira ko mukuru uraraba nawe erega n'amanterera abandi urazi nk'uwo yaje mahana mukere uyu waruri yakoze urubanza reka twagaterereye muye warangiye ahereje reka sharika none azogaruka ryari je azogaruka kwanje cyane rero ibanki rero shiramwo muganga none ndagira ngo uyatanga kubera umutima wawe mwiza ndayatanga kugira nanje ejo kagira urubanza nzoronka seruka gusa icyo wamenye ni uko burya ineza yituguye kandi naho burya bizotima burya n'ababazo nimba ushaka ko bigusubiza windiye pe uzokorerwa nandi urubanza nako umuntu wanje rero nkikomeye nkibasha gutamba urumva ko ejo natambye biranje azontambire birabe tukibasha haranica nkaharura nkavuga ati none nkaba abantu abaye maze gutera jewe bizogaruka ryari jewe umuhungu wanje ko ambereye hari igihe nibaza nkizaho n'umuhungu wanje arakomeye canke afite ingorane hari igihe nicarangaho nkiyumva ati cyangwa umuhungu wanje baramuroze nukuri ko mama ndavyumviye imbiriza nukuri genda kumenya ndi muzima ndakomeye nk'amabuye urumva rero uyumvira nukumbure ega burya hari ibintu mama uteza kumenya ibintu by'ubukwe byose bijya mu mutwe mindset umutwe rero umutwe umaze kukonforma kugira ngo uri ubukwe urabona umunsi jewe nzofata decision ntuzorinda gusara ibyo wirirwa umbwira iyo nje kisira uyu muyi wanje mushikanye nawe nyine iyo nshitse gusa kisira ibaza ko muzobimbwirire oya nizo kuya gusa mama urazi rero nuko ndi tayari canke ari undi nakuzaniye n'uyu ibyo sinabishaka nkeneye kisa niwashaka yo iyi nzu ikeneye kisa mbe iyi nzu yo bashaka kisa dufite reka reka nibasha mama ntabwo amaso yawe urayafunga ntuzuraba abandi nibasha mama kisira yabahaye iki kuri kwa mama kisa none ko kwije ibyangombwa byo kwitwa umugore wawe urikura murabona ko reka ntabwo murabimera atamaso yawe ukoresha cyangwa uraba nabura bimira oya ndamubona n'umukobwa yuzuye none habura iki rero ntiwumva rukaze mubona ko habura iki icyo nkeneye n'umwanya gusa turi umwanya nihashika mama wowe bizokunda n'ikibazo iryo jambo riranja ugeze kumbwira ngo umwanya numva umenya ibintu byose uvuze wapfa mubireka ariko ukamurongora ukagira mariage n'ibyo mukobwa ko ndabona umenga azotinda yiranga oya niyiranga urazi ngende uvuga ndarusha gusikira gusabye
izo manza niko ntaha ndazaza kuva je nta n'indwi ihera bantantumiye Oya, ntumvire izo manza ubwoba. zose wibuke yuko araba yaranje ntanga naje ntereye yuko aha basi wowe bose basitugira uko wowe uzubicire hasi fati karamu n'ikaratasi uharuye impande zose umaze kujyamo amahera yose umaze gutanga urumva yewe ndayagusuye ndagushyire kuri konti yawe nabwira ati mama y'amahera yawe ibintu nkeneye ntabyo uratahura nkeneye kisa ayo mahera afu ndayaheba ariko kisa kaza mbwira kwanza mbere wamaze kunywa umuti wawe fata imiti ke n'umuti ke n'umuti nijya biti tuhavinyisha cyangwa wakunyicisha imiti maze mu murakoze mwe mukomeye niko namwe Ashije ndakomeye nukuri ndakomeye umukobwa wacu ari hehe ko inzu yahoze umengo nta n'umwe hari muri inzu yawe reka no kubwira ibyahaye n'amayobera urazi kwaguma agenda njye nawe ntiyicara hamwe niyicara bite none turashima byashara bya biragenda neza hewe ubu ni sawa byasokuje umurongo mu minsi yeze niho cyagera bikubwiye stress mbese natumye byo byakwamye hanze no ariko byose byarashitse ni sawa bijya bindi nacenda birekera byo muhungu wanje nabaye ko no ndi muri ibiye byose oya byo kumena umutwe byo reka bimwe abireke byo muhungu bikurikirana nk'ijya mirima n'ibiki sinoguma nduga manuka no hava sat oya nivyo biratuma n'umutwe no hava sanga nashaje ugira ingorane bo hama mu by'ukuri je icyo ndaguhamagariye bya muhungu wawe barako umukobwa wanje yamukunze nashaka umfashe turabe icyo twokora kugira ngo ntibitware umwanya muremure urabona natwe niko bimeze cyo ku ruhande rw'iwanje yego nino saha kubw'iwanje nino saha yego bitayari rero ngo yaje fise sigaye fise ni ingorane nyabaki ujya muhungu wanje ko mahero yafise amahero sinaho cyakeneye muhungu wawe ujya muhungu wacu cyane birahoze yezo bitwahoze ameze nk'umuntu umenya ko aryohewe nimya kwashavuga wanda icyo ndakizi kabisa katayaga icyakabiri ngerageje kuvuga n'ikireke cy'umukobwa nta nyinshi tomoye n'imwigera urumva sinzi kwa mukunda sinzi ariko byo kumukunda byose nibaza ko byaba biri kuko iyo abamukunda ariko rero guteka reka wewe ucere mwana wawe mubwire ngeze bakari agira umuvuduko umudasanzwe asha agumize ko urumva turabe yuko ujya mu mwungu yo kugura umutima kuko hamwe ndakubwije ukuri hamwe none umunsi je yongera ati mama ngomba ndamutwara akambwira ati ko ari tayari yego jewe nubwo twati dote mu gitondo mariage ku mugoroba kirakunda ndazi ko gikunda ni wanje nta ngorane nimwe urazi ko amahera ndayafise amahera ndayafise wewe rero icyo ukora urazi ko umuhungu umukobwa n'akantu gatoya umuhungu imbere y'umukobwa yego si ibintu bikomeye cyane wewe umukobwa wawe akazi nakiriye mubwira ati akazi twakamushikirije nagende akobye abandanye nimba hamutelefona gatanu ku munsi yongere gagiye 10 yego nimba ataharamusanga ku kazi amusangeyo urumva umubwira ati hajye wanje iminsi atazi bakora arayitse atajya ku kazi ari muhiri wanje amusangeyo jewe urazi ko atakibazo aze amure ko nk'ikimato ndazi yuko ujya muhungu nawe atarozwe akomeye ko mbabone mwiza ntazomwana cyenda kwijeje yuko umukobwa bagashama karindwi ibibazo byogenda neza kimwe gusa cyumbuye nicyo kandi burya utumye ubwenge bwanje ngira ndamuhamagara ndamwicarike ndamubwire kugira ngo bigende ngoga yihuta irazi kujye twakoze n'ibyo bikomeye kurusha neza cyane ibintu twakoze n'ibyo bikomeye n'ibyo byari biteye ubwoba icyo ibintu bitoya ikiri kintu gito kijye cyari gikomeye kimwe tunambaye n'ibyo cyanahuye basha rero munsi n'ukuri banganirije neza icumbuye ubu nyene vyihuta uganda gikorere aho ni mukuri yego pe kabisa basha vyihuta uganda gikorere
Urubimenye sawa sawa tutavuga kaya kibazo ijambo n'ubizi hewe ibiti weze neza kuje cyo mama tubwire umveza rolayi urashonje reka kubyo birahari bo habo reka ndakwereka afite inkuru kandi ujye maze ko tuvugane sibyo buryo musu gufikaye mu ibintu byinshi ariko ntacyo sawa ariko ndakufitiye sibyo ubona ko giye moto gufata isafari ibiti sibyo uratwara ku kazi kwanjye ariko ndakufitiye inkuru ishyushye Muruze ridashira. Oya mbeba ewana kandi. Ndisiraye bani kuzogenda neza. Wazirenda kugiye. Kandi abantu nyemerera. Abiko ko genda gukunda cyane kandi nifuza yuko tuzogenda neza sivyo? Kandi wazinanje indyoherwa ari kumva indyohe sivyo? Ndakora. Sawa. Urabona iyi ifoto yawe iri kuri screen yanjye. Wari muri kibaje? Leo ushyira ubundi mu umugore wawe ngoya tunone kujya kure kandi abantu kumwikira ibintu ubona hari umubosi araho kucyo kago wamboneye akazi umva hari umubosi araho ibana hariya muri Kenya aho to twagiye gupakurura sivyo donc yabonye ukuntu ariko ndakoresha phone abonye picture yawe muri screen wanjye sivyo cyarambaza ati bite neza umuntu n'ibindi uri sister wawe nawe ijya picha wagene yari yatotse urayibona komeza ambwira ati bo umuntu no muronka ati yakibazo umukeneye ko muvugana wo muronka genda bukiye kandi ashaka kubwira sivyo gati no muronka nakibazo gati ni sister wanje rero kene ko muvugana afise contact yiwe muvugana ni kuvuga n'ije kuntu amubonye honyine kuntu yavuga yabukunze vraiment kandi n'umubo imagine afise actress 60 actress 60 zumva wewe boss group ari guterera ndabitoye ndayigutya mubaze ikintu ubu ntabwo maze gukora story ya Jamil none niba narakubwiye ibya Jamil uguranzaniya sinzi ngo actress 60 nize sizi wanjye sizawe sinizako uri kumva neza ndakubwiye sivyo burya ubuya uzo turaraba kandi uturabe burya aba none basi ni Jamil ego ntasho Jamil sivyo ni Jamil aragukunda burya ugerageje kubira nawe arakunda kandi yatankundi ibintu byose ni gake gake kivuze imagine ubuye aba donc bajya bakobwa bose bagenzi bawe ubona bari mu buzima bwiza bajya bose burya ubuye dufate no kuronderanira umuntu akoronka umuntu arakubwira sivyo urinje bigezwe bajya nyine nibajya apana ngenda mukunda Jamil hahandi simba shaka no kumva n'umuntu ugira nabi ku kintu cyane na Jamil bro urazi ko ndagukunda ariko ugiye kuzana ibintu biri negative ndakubwira sivyo ntabwo tuzongera kuvugana je mu bisanzwe sivyo cyendati donc uramutse umukunda je nakibazo sivyo ariko jewe yari donc nende bikuzaniye na sister wanje kandi umva ndakwifuriza yuko baho neza sivyo kubaho neza nzabaho neza ko Jamil nawe arifashije ibyo byose birahagije mbona ko nta n'umutunzi ariho amusumba